Pali ter khlajana thangi tongo garing kami Lamprahati hechamara. Fainai 25-26-27 March 2024 ni salmario Pali norogoi saltamni romoi ter songkajangani thangi tongo. Saltam romoi resamung tei musamungno bo nugi mannai orote phalnog rwnani bagoi risum tei kongma phalnog rok khlainyani bagoi bo borok bai committee bai kwrwngui mano obo hai kaino tini press meeting bisingtwi koktoma thunai rokno sawui rika obo hai kaino saltamni bagoi khlaijaknani thangui tongo Lamprahati o mela. Nongora sema bo mo haino mela ngutaklai bo dinni simi bo bai khlainya thangui tong. जों सेमा बखायो 3 दिन मेला ताकलाय बखाय दंगो हुली ते दुलु सब तेरनो रिगै चिनरो ओ मासनि 25 तारिख माने सोमबार निसिमि बुधबार जरा 3 दिन रमै चलिनायो मेला ओंखाय ओ मेलाओ जरा पाइनानि बजत मान थंनाय फालनानै वान सक टंनाय रक बरक ब फालिमानाय चिनरो विभिन्न प्रोग्राम kita rasamung mosamung amtei rok narak jakha angkai khub kaham kaino mela jamogo kuno walai suglai koriyor jagao khub place kaham chinamo hejamara bolok ni andaro garing kami kaisa Surendranagar village ni bisingo bazar oro proti bochor no dol purnima tei holi terno rigoi 3 दिन जाबत और मेला चलो खूब काहम खानो चलो हंकाय ओ मेला बसरो वाइसांगो चिनी हिंदुस्तान भारत बर्षो खूब फेमस मेला खास खायै उत्तर भारत तेबो काहम खाय मानि लायो हंकाय अबनि लगे लगे चिनी तिरप्रा हस्टेबो ओ मेला न काहम खायनो मानि लायो आं अबनो चिनी आमसानि ताखुक बुखुक संनो ते चिनी हस्टेनी ताखुक बुखुक संनो सानाय ओ मेला हाय कायसा भगवान श्री कृष्ण ते राधानि लीला खेला और किसा रंग रक सिलाय अंकाय ओ रंग रक सिलाय पुरु जेमन खटिंग यातै मकल लंगनो कातिरि किसा रंग रक थंलायकै साव कारण खुशिओ चिनी जीवन नष्ट खायै लाभ करे कायसा मकल नष्ट थाखाय खूब चलिनानो असुबिदा रोंनाय ट्रिटमेन्ट खायना नांनाय अबना आं रिक्वेस्ट खायना मोसङो जत चिनी तिरप्रा हस्टेनि ताखुक बुखुक नङा जे रंनो हामजांनाय अ रं खेला रंनो अ जिनिस रंनो कातिउइ रं रक थंखाय खुबैनो काहामंनाय अबना आनि सानानि मोसङमानि अ मेला कमिटिनि तरफ थेके आंखाय ते थाइजा खक जारा फालना दै टंनाय दुगान रक खायना मोसङनाय आमचानि ताखुक बुखुक संनो जे बिजनेस खायजानाय बरक जतनो फायै खनानि चिमि अ मेला कमिटी बाय फाइ मालाय फायै बंनि दुगान पाट रक तेरे खायका जे हयतो सोमबारनि दिनि चिमि मेला चेंगै दङो चिनियागो सानै समय दंखो सानैनि बिसिङो निजिनि दुगान पाट रक फायै तियारि खायफाय खुबैनो काहामनाय आबनि माङै अरनि मेला कमिटी प्रस्तुत दङो बरक बाय फाइ मालाय फायकेनो नंनि समस्या समाधान नंनाय आसंनो आनि कक हामबाय ओ मेलानि थाइ जागा ते कामो सागा हा ओ मेलानि थाइ जागा हंखाय Lamprahati bazar kata loboni 3 বছর ओंखा जोङो बाजार न चेंलाय माने खूब प्लेस गाहामो बाजारो चिनि दैनि सुबिदा दङो हा लेट्रिन टयलेटनि जतनो सुबिदा दङो खूब प्लेस गाहाम जतनो फायगांखाय नुगानावबो खूब गाहाम एक दिगे यां मोहनपुर चिनि सब डिविजननि एसडीएम अफिस यां उत्तर दिगे खुवाई सिमना अबे हेजामारा मार्केट मानजांनाय हेजामारा डेभेलप अनेक अफिस दङ यां दक्षिण साइडआव थांका बरकाठाल बाजाराबो परे अनेक किछु दङ आगरतला पर्यन्त थांमाना आरके नगर अबिचरन नङो ओंखाय याङो पूर्व दिगे थांका पश्चिम तमाकारि विलेज जोङै दुमाकारि पर्यन्त याङो थाङोका बरकाठाल पारङै यात्राय तो अनेक विशाल एरिया कटतै अबे एकटा चकमुनि चारमुखा जागा मते जागा काहाम सायते चिनि 1 नम्बर सिमना केन्द्रआव बुदय बुटनि आं आबनि लेभेल तलांखासिनि 1 नम्बर सिमना केन्द्रआव आमतै चारमुखा जागा करे खूब प्लेस काहाम जतनो फायै मेलाव एन्जय खायनानि बाङै आं कयजाव ओ मेलाव के बबाय फालजा मुं दंनाय ते नरक करंनानि माने हाजालनि बरक दं कक दुबे करंना रक बायके करंना
kokdung number abo sung aro কিছু তাচিনি ব্যানার সামটান মাবো কিছু মিস্টেক থাকা ফোন নম্বর রেজাগলিয়া আংকাই থাङै ফাই বরকটন দङ abo ব্যবস্থা খাইরেওয়ানো bo bai paljamung rok aro tongnai aro tongnai nini melawa to সমস্ত জাতীয় অঙ্ক রক দङ অঙ্কাই চিনার খাস খাই রিচুম সামুং নমুং অঙ্কাই যেমন মালা চুরি তে যাবতীয় যেমন নিনি চিনি ওয়াক রং রক সেমারক जों नुखा ताखुक रक निनि गय फातै दाइचा माने चिनि वारंनि जेता चिनि इंक borok tinti prasara borok rok de wa borokta wa borok dorane ramte mane rok manthogo angkai tu aluminium amte jabatiyo mane rokta angkai somosto je mela rogo সাধারণ মেলা রগ जों नुgo amte nyorobo manthogo ta 25 tarik nong ni mela chengjana aro ke bo haye chief guest rok kono chengjanai time ki bo time to time mela tongnai abo kisa saika chaw hao chief guest tabuk जों finally me khotapno tongnai chini elakarni amchani chief guest rokno जों khobor khango kono kajer besto mane besto tongoi borok phayapon tongmano tabo angkai chini 9 ta o adino फुंनि 9 टाव चिनि कीर्तन तंनाय भगवान श्री कृष्णनि पूजा पाठ खायो हा चिनि मेला उद्बोधन खाइरे जानाय माने 9 टान समय पूजा रं नांकाय 10 टा 11 टा दिगे चिनि उद्बोधन नंनाय अबनो गायदन मेला नि तम कमिटि उतम त आं मेलानि सेक्रेटारि बाजार कमिटि तथा मेला कमिटि नि ब एकिनो ता